In the Bankulu. Sihole umsebenzi kaNkulunkulu obizwa nabantu. Amen. Akulula. Kodwa ngiyakuzulu ngoba uThixo uyenza kube lula. Amen. Bathi abadala kulosuku omkhulu okwabuza amadoda esenawo. Ethi madoda leli bani siphathe ngomthetho noma ngomusa na? Phendula amadoda ubombela sebizwa nceke yenkosi. Athi nceke yenkosi siphathe ngomthetho. Ubombele uNkulunkulu engabuki njengomuntu. Bathi badaba masaliphatha ngomthetho lophela, aliphathe ngomusa badala. Njengoba sikuqela singabantwana baleli bandla, umusa uvela kwenkosi, unyazi lwezulu. Ithi ndodendala kwaMakathini ekhona ngesikhathi sikaBhombela mangaphosi sihambe emhlabeni sokuyinkosi uThixo lo nkosazana. Ithi khona indoda yake yona kuleli bandla. Bona bekhulile. Ngibona beqondisa igwegwe mawuntonile. Ithi bayahlala besigungu baxuba umuntu udaba lale ndoda. Babone ukuthi hayi somshaya phansi. Uma sebehamba benkosini amaNazaretha bayocela isibusiso sendlela sebeyahamba. Uthi bathi namesuka uBhombela wasebiza eMakathini. Uthi eMakathini ngaphambi kokuthi uNkulunkulu isicala lo muntu abebaye nendlela umusa qala besinalithetha idaba lakhe. Angazi maNazaretha ukuthi lo musa okhulunywa ngawo sinawo yini? Bayenendlela umusa uthi bavele baphelelwa amandla ngoba basebenqumile udade bamshaya phansi. Angazi ukuthi ujabulisa ngaphi kodwa ngikho la. Ngolunye usuku kosamakhosi amabili enkonzo enabatshu siyasikhumbule umnikazi wayo inkosi inyanga yesizwe. Ngesikhathi senkosi injengesikhumbuzo kithi lenkonzo mosiphila umusa wakho Nkosi amakhosi. Ngolunye usuku omunye wodriver benkosi inyanga yezulu njengoba esathiwe namhlanje abashayeli beimoto zangaphakathi. Yathi nibuya lensizwe engisisibongo sami ngoba ngikhuluma indaba yami, ngikhuluma indaba yenkosi inyanga yezulu uNkulunkulu bami. Yathi masibuya ngemoto adlule endaweni lezothiwa ezobumnandi. Lezi bulala imizi yobaba kodwa sibizwa igama elihle kuthiwa ezobumnandi lapho kufa khona imizi yobaba. Uma sibuya ngemoto ipaka lapha ngenhlanhla engabikho lamaselula yezodala umhlaba wonke imoto yenkosi kuleyo ndawo. Kunentombi ke endaweni ezibumnandi ziyazi lensizwa jikela ngisho emotweni kanti khona ozoyibona imoto yenkosi isendaweni ebumnandi. Ijubane yalikhipha ngoba ngabika amafoni. Alikhipha ijubane azongena emhleni yakumfundisa uMadlala. Athi baba imoto yenkosi eshaba sibanibani ngibonisa endaweni ethile. Uthi umfundisi uMadlala sibabonile obaba bethu. Ithi hayi mina ngithi ukuthandaza. Hambe kulabo kuzothatha amaqaba. Ngithi imali ensizwa ngoba hayi eyifuna le ndaba ukuthi ikhiphe. Angaze ethuluka. Mase abanye abafundisi awuzahlangana obaba bethu bathi ahambe ukubikela inkosi amaNazaretha. Uthi bathi mabeqhamuka yayiliyelisa inkosi inyanga yezulu. Sebesethena ukuthi bani uzokhuluma. Ukhuluma ngobuNkulunkulu nomusa kaShayina. Uthi yathi mayiphenduka ibabuya inkosi inyanga yezulu avele adunqa yamnyama bahlale ebreaking baqala baduza ukhulunkulu
uzokhuluma baqala mayindlela babuke ngayo inkosi inyanga izulu yathi siwadozani kwazima ngishukuza masibabiza yasukuma inkosi inyanga izulu yayilula bazokhumbula baba yathi nje yasiza kuwe yathi ngikhulumani ngithini abantu bani ushembe eNazaretha yajabula umuntu wakushembe nithini khulumani sebona mehlweni ngathi khonje ukhomba omunye yathi nize ngalo mfana ngishayela imoto abantu bani ushembe eNazaretha bengakasho nize ngalo mfana ushayela imoto yani ngiyasazi sono sakhe kodwa ngilandele inhliziyo yakhe okube ningakwenza kimi mina yena ngeke azakwenza kanti bani ushembe eNazaretha yajabula umuntu wazi ushembe eNazaretha khuluma ngomusa ngabe thina inhliziyo zethu siyafana nibhombela kuthiwa bathi methandaza ethi ngicela uzongilandela unike inhliziyo njengeyami ngabe thina eNazaretha sidotshiwe noma singadotshiwe sinayo inhliziyo efana nekaShembe na ushembe abantu bani eNazaretha ithi le ndoda kwamakhathini lusuku yayimi duze kwabhombela ensukwini zokugcina phambi phezulu kwentaba umhlangakazi ishaya umgidi nazinike emgidini bakuphenduka kushayiswane kuthiwa insizwa kwamakhathini yathi uyiphenduka ithela kubhombela ubhombelo lwaguqa ngedolo ubaba omkhulu yangwisa amakhathini basenimdala ithi ngizobuya amakhathini ubuya sengimusha kwathi makuhlala la ngapassport esihlalweni inkosi lami imlawa kumkhona umakhathini ubhombela uye umakhathini endani yakhe ukuzathi mayiphenduka eyithela inkosi langa wawo umakhathini wabheka phezulu ithi inkosi langa yasimkhomba ngiyaqabanga ngathi ngakutshela emakhathini ngathi ngizobuya kanti bani ushembe eNazaretha yajabula umuntu wazi ushembe ithi inkosi langa umuntu nasephameni masikhumbula lo nkulunkulu ofana neNabashu oyinkosi inyanga izulu ungalo zinde ithi inkosi langa babekhona ithi nikhathi inkosi inyanga izulu isabizo ngababomncane ithi manje nikhipha babomncane lephakameni anombekalani omthola khona masenimfuna ngoba emhlanje wakho ngibona wami inhlobo eyimfijoli esazakhala ibandla bangakhanda utho libandla kanti ubani ushembe eNazaretha inkosi inyanga izulu ithuma ubaba uDume akabi umfundisi emampondweni ithuma uAntumano ithi inkosi inyanga izulu uAntumano Maduma hambe ucela uyongibizela ubhuti wakho azongithwakela izitsha uthi uma engafuni ngesikhathi ukubo ngo-77 uthi angicela ubhuti wakho azongithwakela izitsha ngifunike enhlangakazi uthi kodwa uma engavumi ungamnceli umyeke asihambe intokazi yasezulwini uAntumaduma sibonile phela isicaphuni isikhulu siqala lapha phansi uthi mayefika uthi bhuti ngithunywe yinkosi ithi kuzothwala izitsha ifuna ukuya entabeni ithi uthi uDuma dadewethu kanti sikhona inkosi ephakameni uthi uMaduma bhuti okuncane seshintshile ngasafana izo mana letha ingwele njoba sila kasinabathu inabathu yaqala kwasamakhosi umusa nethutshane lokuyiqondisa lento ngoba umsebenzi wakho khona abacabanga ukuthi umdlalo ayikho into kaShembe umdlalo njoba sinabathu azikho ingane asizingane asazona ingane ezincane sesizingane ezincane ayikho into kaShembe umdlalo inabashi qala thempelini kumshumane nomkhokheli iqala kumshumane nomkhokheli ikhulu yekumazoni masakhethe masabridgini ekubarijini manje into esenziwe nabasho siyazana sonke ukuthi obani abakunabasho obani bangekho kuyo kodwa uNkulunkulu masasiphelele ithuba khona base bawufungeke lo mbhobho
uthi noma kanjani ngingena kuloko yikho manifika niphoxe bese kuthini nabasho iphoxile esaba nabo kumane bengangeni ukuze bengasola ngothuthuvo olusuka la siyasibona uzufungela ungalindi akusiyo umdlalo lo futhi ayikho inaba ethempelini lakho ayikho esakethini yakho futhi awuyihambi lefundisa sifundisayo lo msindo ehlala usola lapha awuphumi kubantu asebenza nabo kunabasho phuma kubantu esingabazi kunenhlangano eziningi ezikhona la zinamagamazo kodwa inhlangano engaphazamisa umuntu inabasho kuphela lesi sibusisa siwe lapha namhlanje la esenabatsho amen abanye baphumile bavule zabo zala manje isibusiso esilala esenabasho bantwana baNkulunkulu ingakho sithi inabasho iqala umkhokheli nomshumayela ethempelini mingeke ethempelini lakho inabasho yakuphi abanye izolo baphoxile la kwaze ngashawa isihlalo singcwele unyazi sashaya umbhobho yanqomuka kuhlungu inkonzeni abasho kodwa namhlanje bakhona futhi bala abantu abanjani labo abantu abanjani laba abangakhuzeki abangafundi akusiyo umdlalo umsebenzi kaNkulunkulu lo sathi ibandla lakusasa izwilo anti benqomo bebonga ukuthi ngenabasho sebakwazi ukuthola amakhosazana onke ephelele bawakhokhele Vukina ngalento samakhosi nganaze bethayingwele amarijini akhona la izindlu ebinkulu kangaka kunamarijini awu2 enabasho uZulu nje bemkhulu kangaka kunamarijini awu2 ukhona emnehla ukhona eGoli khona eGauteng ihlangano noNorthwest sanga zonke lezi ndawo siyagijima siphela imanga nalezi insizwe sithume nazo Nkosi nezintombi esebenzayo kodwa usizi oluphethe abantwana bakho lapho samba khona ufika insizwa la iGoli shumayela ngazi nenze njani ayiphatha kahle agana ngokubo esonto ngathatha inkosazana kodwa namhlanje noma ube ngagana ngiphahle uthi la elungise kubaba sokuphela iminyaka esithupha ne7 umntwana uhamba ngithi mina qhubeka phela ngothatha omunye manje ndoda wabeli ithi insizwa sengesaba mshumayela ngoba ngazi uhambelana lomuntu athi mesuka uhlala unokote nasehlazi uthi namhlanje ukuyiphatha kwami ngigane ngomthetho wesonto akungisebenzeli namhlanje angazi ukuthi kwangisebenzela ngani namhlanje mshembe uzasolo ngenxa yethu isinje lesiphethe ngabo bantwana baNkulunkulu ithi ngoba ngagani ngumuluzi angazi ukuthi yini ngumuluzi kodwa uyasho njalo angoba ngagani ngumuluzi athi mabona lokhu ngaqala ngimshumayela iminyaka emithathu nemini iphelile ngambona kanye uyahamba kabuyi mebuyile ubuya no23 la kabuya nethokoze ngisizwa ngitatazele ngipheke avule ikhamu la igcekeni kwanje kolalo ekhamu ngilele ngedwa manje ngijabula ngithi phela ubuyile namhlanje ngisuthi hambo ibhadi sabilishiye uthayishoneke ngoba isiso nesibi ayigani kabili kanti ifunga izole paradise anyeke uyigani indoda isekhona le thathi nganabantu bethe nga21 nayithi hayi ngafika kade ngangigcinile uphindwa wabona ungabuye ekhaya uthawenziwe njani mhlawumbe mphoqa ubani ukuthi ganwani mangabafuna abantu besifazane mphoqa ubani kumnandi kuyaqala ukukhuluma anti sifaniselene ziyatrenda atrenda amafanta sifaniselene kodwa manje siubona umkhetho kube kuhle siubona umshado egcawini kanti injabulo yagcina engane yabantu iphinde ibone injabulo ngithayishoneke lezi ngane bafowethu sesaba ngishukana ngoba sidume kabi kusizana ukugana sithatha ngoba siyahlupheka bafowethu uthi inyanga izolo ngisuku inkosi engcwele waqaba umkhulu eganisa wathi ekhopheni ihlala isuthi ngana
wathi umphathe kahle uthezele nje ukhele nje amanzi bafowethu njengoba sila lento la ngemuva ningasonele umsebenzi awulula asinayo isikhathi sokudlala onenkinga bakhotsha siyacela usibize ezweni lakini sizofika onenkinga nenabasho ngoba inabasho ibanga lakusasa njengoba nginezinto ezisizwe ingane abe ngishaya incwadi ngifunde imisebenzi ngingathola i-degree nazi izandla nje uNkulunkulu uphile nengqondo awusebenzi ngani ngazo sebenzanga futhi nakhimini obaba ngeke niphile ngesonto lodwa nisezingane nina ukuthi namba nisirazi futhi nayifumele ingane zami zodwa Deixa-me yodwa ehamba nomkotshwa ngishumayela izwe lonke ngiyose ukhombisa mshumayelana phakathi kwayo shaya kodwa usamshumayelana ashumayela isizwe masifika izinsizwa zihamba zodwa bafika ufuna umnikeza abafana inkonzo begibele phezulu kwebandla lakhe kanzima futhi sithi wangabasho That is what I'm saying. I'm still saying Amen. Amen. Ngabahlasela abagqoqa ukugqoqa akasona isabelo seni kodwa nina isabelo sabagqoqa afana bakithi ngicela mawuzazi awufanele ubala ngokuchoba kuqele ngoJulayi lapha la usuku wabuka ula futhi awuthethela kahle kusukela ngempela manje ona wangena ngalo ukuthi Oje wangena angangeni la ngoba manje ngiyasonela sawumdlalo lo usekushaka kazadala bafowethu shaka kasike kugane umuntu asubanga umsebenzi wakho ukufuna wona alawo mazi ngicela inkosi isela kwalenkosi In the Bankulu. Bekuhle ukuphakama kwami kwabayidole bonyazi. Amen. Yabingelela isalo sasezulwini. Nkosi yezulu nomhlaba. Yazi lezulu. Sibonga Nkosi Musa okade kukhulunywa ngawo. Osondezile kuwe wasabela isithelo sasezulwini. Ngelinye ilanga Nkosi wake wabuza amadoda wakade kumhlangano kaJulayi emzini omdala wawusondezile ubasondezile obaba ngaleso sikhathi wabuza
amadoda esekuthile suphelile umhlangano khona imihla Nkosi labo wothiwa khona wawusuthi kuwo njengoba uJulayi suphelile senzobuyela emakhaya uma benibuza abantu noma nezingane zenu ebeyisele emakhaya ukuthi beniyozala uJulayi nothi beniyozala uthi indoda endala umvangela umgqamo wayixoxa lendaba emzini wakithi eNhlanzini wayijwayela ukufika ngolosihlanu ekhaya ahlale nobaba ozalayo aze ahambe ngomsombuluko bexoxa indaba kaShaka ngangivame Nkosi yezulu nomhlaba ukulala nawo ngenhlanhla okunye bese ngicosha uthi wababuza Nkosi wathi njengoba umhlangano usuvalile nizothi la kuJulayi beniyonza uthi Nkosi waba usushilo ey'ntathu wathi okunye ngizokugodla ngoba kuyimfihlo kaShaka wathi okokuqala manje lapha kuJulayi ngisuke ngizogeza wathi okwesibili manje lapha kuJulayi ngisuke ngizokwamukelisa uthi wathi okwesithathu manje lapha kuJulayi ngisuke ngizohlolwa ngetest yasezulwini ithi abanye bayayiphasa abanye bayifika ithi walinganisa ngomakhokhoma mthetho ithi wangena Nkosi umbethe umzimba wesibili wathi kuye namhlanje inkonzo izophathwa ngomakhokhoma mthetho twala iphatha lelikhefu inkonzo layiqeda layisheshisa bangavamile ngesikhathi sikangalozile nangesikhathi selanga ukuba inkonzo iphathwe omunye umuntu babeyiphathela umhlangano uqala izophela siyakhumbula ungalozile ishukumisa oshinga athi sukuma shinga usho ukuthi wabonana lapho nohlelo bese mhlalisa phansi isukuma inyanga ezulu iqhubeke nenkonzo naye umthetho wayethukile ukuthi namhlanje kwenzeke kanjani ukube entabeni ithi Nkosi akube yimi la iphathi ikhefa kuthwala kuthefula uthi ubaba ongizala utanami ngangikhona ngaloso uthi la iphatha kuthefuya ishesha la ibuyisela kumnikazi yayisisukuma inkosi yathi vala inkonzo emthethwa wasukuma umthethwa wathi ngeke ngivaye inkosi inkonzo ukhona ugoyoko wathi ngisuke ngizokwenza i-test yasezulwini uthi nomakhokhoma uyiphasile i-test uthi ubaba yaphinda yasukuma inkosi yathi makhokhoma vala inkonzo uthi lasukuma lelikhefa ikhona inkani yasezulwini badabasha ikhona futhi inkani yasesifokweni lasukuma lelikhefa lathi ngeke Nkosi ngiva inkonzo ukhona uNkulunkulu ufuna abakithi bakhiphe ezulwini bathi ngiva inkonzo kuba uthi baba yasukuma kwesithathu esimhafa uthi zabamba amakhanda bayazi obaba bebekhona izona ukuthi lelazi belihafa kwenzekeni uthi ayisimhafa yathi njengovala inkonzo mthethwa uthi wasukuma umthethwa wathi wena Nkosi awungezi inkinga Nkosi awungezi ngithi hani mva inkonzo ikabeni fawuva uwe ayini umuntu wasemhlabeni khipho babamkhulu wasihlala phansi uthi yazi sisukuma inkosi kulanga kumasonto wayiphatha inkonzo wayibeka past 4 yiphi le kanti bakuthiwa kwakuyitest yasezulwini manje emhlakalweni senzo bhala itest yasezulwini uthi okwesibili manje emhlanganweni ngisuke ngizogeza uthi wakhuluma ngalolo suku ngoJakobe insizwa kaShobe yasendulile noThigele
ithi uJakobe wayenenyanga yakubo ngesikhathi sikababamkhulu eyahamba yaya kuJakobe yathi nami ngiyafisa ukubonishela ithi yafika ekuphakameni yangamfica ubabamkhulu yaze yamthola eJudiya esemhlanganweni manje lapha ngizokwenza sicela isigeze ngesamakhosi sicela isigeze ngiyazisa uthi yase izwa inkosi ukuthi uJakobe uyeza uza nalenyanga kwafunda kuphekela lenyanga uthi wathi ezofika wasemisa abantu emasangweni wathi batabami ngicela nisenge inkomo usenga amagula amathathu obisi kunabatabama bezayo bangazi ukuthi meku ithasengelweni lamagula ithi bathi bese besangweni yayisithi Jakobe ngena wena kodwa inyanga le ayingene ngesibhobo ngoba yona kusafanele igeze manje lapho amen ithi ngiyafisa ukumkhumbuza usho njalo baba umgama uthi ngiyafisa ukumkhumbuza ukuthi uma ulapha emzini kaShembe ithi uma umuntu ekhuluma indaba ongefiki kaShembe ithi lo uNkulunkulu walomuza akayeke ukubeka icala ithi ngcono uma usenilapha umuntu engayazi indaba kaShembe athume ayekela abazoyikhuluma ithi akukhulunywa indaba zasemakhaya ithi akuthetha amacala ithi wonke lo muzi uNkulunkulu wabo unamakhono uyakuzwa uma ukhuluma indaba ongesiyona lapha ekhaya unkosikazi wakithi ethempelele enkandleni ogane kaMthembu usanda kubona ingilozi kuwo lo muzi uthi ngaphuma ngikhishwa isisu ngathi ngiyabuya ngabona abantu abathathu ngo1 ebusuku uthi ngathi hawu labantu abahamba inyawo zabo zibe semonobani uthi ngathi ngithi ngiyalandela ithi bavula amaphiko bandike ma ukhuluma indaba ongesiyo kaShembe lomuzi uNkulunkulu walomuzi akakuyeke ukubeka icala ithi wabe sethatha lamagulu babamkhulu wamthela lenyanga wayithela wathi ngiyakugeza ukuba ube kulomuzi ithi lo muntu ngimgezile wahlala lapha emhlanganweni ithi ubengwele kodwa mayisehambe emazweni akubo mhlawumbe uzobuyela emthini yakhe manje lo muzi ngizongeza manje kulo muzi ngizokwamukela manje kulo muzi ngizophasa itest enhle yasezulwini amen uthi ngithe ngibona yayibuya lenyanga yathingele Nkosi ikhwama zami zezulu ayisasebenzi uthi ngase ngithi ha umfana wami wezulu akesesikhuleni eshuka lozini ayilingananga nabasemhlabeni yebo umthetho uthi ngasengibona ukuthi kusho ukuthi lo muntu ugezekile impela masilapha bantu abasha sizogeza mawuzokwenza into kulomuzi engenziwa uthi Nkosi uNkulunkulu walomuzi akayeke ukubeka icala uthi mawungakwazi ukukhuluma indaba kaShembe yeke ngcono vele uthule ungashona ukuthi ubheke labazoyikhuluma kulomthuka bakhe kulomuzi sengizina Nkosi yezulu lomhlaba angibonge Nkosi ngibonge into eyodwa ukuba isizwe ngizala isisandisa amen ngokushilo Nkosi sokwethu bathambani ngivalelise ukwenza ngoba nina ngeke sambona mina ngizosheshe ngimbona kulo amen babuya bangisebenzela Nkosi wathula soshezela ngibonga ngokunayo Nkosi ngibonga lokho usizwe lomhlaba ageshe Nkosi yezulu abantu bamile khula ngezwe kube ngiyithanda In the bank you lose.
Ngiyayikhetha inkosi enhle yasekhaya ekuhleli izizwe. Okhulumayo Nkosi ingcwele umntwana wakho kwakamuthwa emakudeni. Nkosi yamakhosi ngake ngezwa shende uthasikhulume sakuzwa. Ngake ngezwa abantu abadala bekhuluma indaba eyenzeka emzini wasezantsi Nkosi. Sambethe umzimba wesibili. Bathi ngaleso sikhathi kwakufika ama-tape recorder lawa abakhona esontweni aqala uqopha inkonzo lezi sike sezizwe. Bathi inkosi yasephalameni uLangaphuma Sikothe yabe iseyiyala amaNazaretha. Iwayala ngaleyo mphuthuko eyayikade ifikile ama-tape recorder. Ithi-ke ngiyaniyala amaNazaretha ukuthi umuntu bakwenzekile waniqopha izwi lami noma inkonzo kade ngiyenza. Ithi uma iseyilala lenkonzo ithi kufuna ivule ilingane yena ngoba kamazi omunye umuntu osekeleni kwakhe ukuthi izwi lami ulithanda njengami. Ithi ngoba uma kwenzeka uyimvulo yandisa izizwe nawe umuntu ongalithandi izwi lami ithi leyo nhlamba azoyikhipha phezu kwezwi lami ithi yoba yicala. Silapha ekhaya ehlene ezantsi uNkulunkulu ophambi kwethu wasibuza wathi manje ayingcwele ngiyacela ningangiphosti nizongenza mina. Yebo. Wakhuluma sigcwele Yebo. Amen. engathi ngeke yishwa ukuthi uNkulunkulu kube nje bethuko enkundleni zokuxhumana uthuka ngefoda elafa kwayini ngoba wasicela wengaphela into azoyikhuluma kakhulukazi thina sibasha esiphela into ezokwaziwa esazi ukuthi masifuduma sidume ngaleli bandla kanti leli bandla uthe ubaba umshumayeli ukhona zakulona lokho into engcwele sengcina uthi ubaba umfundisi umjali kwaku-2011 wayememeza usezantsi lapha kwakuphakathi nensuku kwakuyo ekaleni uthi-ke kade bephatheke kabi bengabefundisi bephathwe kabi ukuthi thina basebuhleni simisiwe ekhosini ngoba kuthiwa kusenamacala. Uthi-ke sihambile saye enkosini unyazibuzo sihambisa ubuhlungu bey'nhliziyo zethu. Uthi sithena siguqa phambi kwenkosi baba thina basebuhleni sesivamile ekhosini asisakwazi ukuyoshumayela khona. Uthi bisithi inkosi ephambi kwethu pho befundise nikhathazwa yini uma nivaliwe ekhosini nikhathazwa. Uthi baba siyesibone ngathi ukushumayela kuyasiza abantu bayayazi indaba kaShembe. Uthi beke sithi lenkosi cha befundise uNkulunkulu kanjani uNkulunkulu akandisiwe ama-TV uNkulunkulu akandisiwe imisakazo. Uthi uNkulunkulu akashumayeza amagwagwa endlebe. Uthi uNkulunkulu uthi ushumayeza amathando. Amen. Osuthi bavuke wona ashumayeza abantwana bawo bese bayabashela. Asinandiro umsakazo sinandiro
Wasamakhosi nazilezo ngayikhathi inkosi enkulu yasephakameni nazilezo lo khulumayo usiphamandla owaqhiliza isibona entabeni zasemzumbe ethempeleni ekuvukeni ayibonga inkosi ngizowengijime lendaba yesawasa kithi uMasikweletu wabasuka uMasikweletu waya enkosini inyanga yezulu yayisemthini wakithi eGospel uma efika ugogo wakithi uMasikweletu enkosini kuvevane umabalabala uthi inkosi ngiphethe nami umsebenzi wakho wayephethe ingane eNazaretha engahlukanisile ukuthi umfana noma intombazane yini sithi lesamazi inkosi nilethe nami umsebenzi wakho usiyabuza uphume lihle isiyabuza into yasezulwini ihwana lasezulwini ukuthi lento iphethe uphethe nani ngane sithi lesamazi lithi uMasikweletu ilokuzala kosamakhosi ayikaze sishibona ubulili bayo asibazi ubulili bayo asazi noma umfana noma intombazane kuthathwa into engekho ilethwa kuhlembe ithathwa into engekho ilethwa kuhlembe ngesimanga sokuthi siyazi ukuthi apha kuhlembe into engekho yenziwa ibe umuntu amen ayibonke Nkosi yamanazana amen kuba esanasi esanala usukwethe kuhlembe ngoba sithemba ushembe ngama inoma ushembe samcelebeleni ushembe zange simthathe thina sabheka siwende ngekhalamani asizange sikushembe sesabheka ithonde ngedoni kodwa samcelebeleni kisho nganathi imvula angeke sikushembe kithi ngoba ungaphakathi samcela ayibonke sesaphakamela uthi ushembe kichibana mafutha usho umfana ubabalabala uthi ngijibana amafutha basabe wayesesukuma uma wengane engamazi ushembe eqala ukubona ushembe wayesesukuma thithi kuyasazwini yayisikhala phezulu yasikhipa wena yasikhipa wayesesukuma wayesakhipa wabuya nawo amafutha ayisebusiswa wayesebusiswa wasazwini uthi amasebusisile wayesebathuma uthambani nifika nigezi ngane ningqobela amafutha basabe hamba bede ayibonke sisiphamile ingane yazi khabi lokuyazalwa kwasekuseni sikhamile kwasekuseni ushembe seyiphila ubulili kwasekuseni ushembe seyenze intombazane ayibonke Nkosi sisiphamile amen ikhaya lakithi elizala ubaba nakela nyukela phezulu ekhangela amafika ekhangela lafika lifika enkosini lana uswazi kabaphamba lathi Nkosi lathi ngilahlelele ingane ithi ukuhamba esikoleni ayikaze iyabuya lathi Nkosi yamangazaretha sengihambe zonke indawo njengoba ngilapha kuwe uyibithemba lami lokugcina
mina ngizokhetha umthwele inkosi umthwele ingane yami lasa luthi upuswazi ngamaphamba lathi ngizokutholela kuthina izingane yakho lathi kodwa ubuhlungu ukuthi le ngane lapho ikhona ayisekho emhlabeni uthi kodwa ngizokutholela lithambo layo uthi leli thambo layo uyalithola ngembuzi emhlophe ushaye ukuthi uyothola isidumbu somuntu ngembuzi emhlophe into engawazi umkhondo womuntu kodwa wathi ushebe ngiyagaranta ukuthi wena ingane yakho ngiyokutholela ngembuzi emhlophe wathi hamba umkhulu wami uzalwa kumahamuzi wathi befike ekhaya basebembheke emehlweni wasebatshela ukuthi uthe ushembe umkhulu wami ethefula emekhuluma wathi umkhulu wami uthe shembe angihlale kasi ngidle udla wathi nombakela into otholakala wathi into oyithola ngembuti ehlophe uthi kodwa ngembuti ehlophe kangiwathi ukuthi yobivele webizwe ngoba imbuza imthola umkhondo imalasi kuphela yazomkhondo kodwa yathi ngakapheli inyawa suka imoto yeplaza ethwele imbuzi yathi wena umthwalume imbuzi esimhlophe yathi bayiwela nje umthwalume elimbuzi yeke insizibili zemoto yabaleka nawe abasebeyihuba bangena ehlathini bathe babeyihuba le mbuzi eyisithuka ebina kuba bayibamba bathe sebeyibambile sebebheka ukuthi yini lethuse imbuzi bathi bafikatala ithambo athi ushebu yothola ngembuzi emhlophe Inkosi enkulu esithini mama Nazareth. Amen. Lo kuphile osizwe nomhlaba umntwana wakho wasezwe laseNambithi ekholento okomdleke sibonga mayibonga ukuthi. Amen. Bangcwele basenkosini sengishaya uvalo kakhulu. Kodwa mama Nazareth asola bazindaba enkulu ephambi kwethu ewunyazi ezulu enkulunkulu ongampela mayibonga Nkosi. Manazareth amahlelelile angayibona nami lendaba enkulu ewunyazi yezulu ngo-2015 ngeyilanga ngafika phambi konyazi yezulu ngizonilela ngithi Nkosi yamakhosi Nkosi yezulu nomhlaba ngicela Nkosi ngiphe isibusiso sokuyisebenza ithi Nkosi yezulu nomhlaba mntanami unayo imoto ngithi baba nginayo imoto usethi hawu imoto yakho igalofu ayona yakho lo moto egebeni bese ngithole bese ngawonkondo ukuphela igalofu imoto ethanda abafana abancane mhlawumbe noma ubona ukuthi usigebe ngathi akakha akuyona egebeni imoto yami usephinde wasithi le moto akuyona yakho egebeni usho u-2015 kumhla 22 kuSeptember sahlala emhlanganweni wabamhla 22 wabamhla 23 umhla 24 ngesikhumbuzo senkosi inyanga yezulu sesifabe emsukweni saphuma masiphuma sesiyayisebenza eqale kuyisebenza sibone icwa gamede nothebela nosihlalo wasebukhomani sathi basethesela benzansi athi imoto manje sekufuna amanzi awacabanga ukuthi umuzi uzothofuna amanzi okunyawaza amanzi sasasigela kwamtshansi afuna amanzi awafake emotweni sahamba lapho sihlala khona sihlala nasebellington sathi besi-M2
Makona no makro. Yathi imoto futhi efuna manje. Sana futhi sadilika. Lapho ngase ngikhathele mina ngathi ngizala umdriver ngase ngihlala ngemuva. Kwadilika mina. Ngadilika ngakhipha amanzi sicela kamhlali ngase ngingena khona ebuthini ngayivula. Ngase ngathela amanzi. Ngathi ngibe apha ibhola themoto. Kwakho abafana bofoma bajubalele ndiza. Emqondweni wami ngithi mina hawu labafana bashawa walisuka ngapha. Ngakangothi sisebenzi. Zayisikole sigebengu zasithatha imoto. Zasiyeza ithatha imoto. Ebuya ngomsona. Ehajiba kancane yaseyiba. Hawathemba. Bahamba ngotshama. Zakuhlasela thobela jike emuva. Yathi inhliziyo uyele khona. Ithatha sizomela nje ubhamisonile. Sathi khona sathi sihlala. Laze thoza ngabantu phethela kuya ngathina. Kwaqhamuka insizwa kaBush. Yakabona Bush kufanele zaphatha futhi ihlathi. Sabathayika ngathi. Sakha ngejubane. Ngaleso ngoba asephuma thoma sasawungena egarage. Hayi, kama sifika kama sakuthatha kunala amaphoyisa. Nazi sibaje impunzi. Iphoyisa labo lethi ngihamba phekususa kuthoma kushena. Asithatha amaphoyisa asasitene epolice station. Master police station. Liyabuza iphoyisa. Lithi kuba ngani velaphi? Sithi vele sonke. Laselibuza. Lathi imuphi eshebe nyakela. Hayi, ayina la shebe la ngasebenzi. Hawu. Lo shwayo. Sasisho, sathi sicela la shebe. Obashayo, bathi uNkulunkulu. Oda ibabuza, bathi bona vini uNkulunkulu kanja. Sasa sibethe. Onyaza, sathi unyaza uNkulunkulu. Bekushawa la shebe. Uthi imoto akuzohamba egebengu. Sengicela ngashebe manje. Uyishite nemoto uyibuyise. Ukuze labantu babothi wena ubashiwe. Awuyena uNkulunkulu amaphepha. uNkulunkulu kusathina abashupheka. Base sithanda ngalensizwe. Labuza iphosela umdume. Esasifike khona. Kanti imoto nomshwayelensi izobuya kanjani? Ngathi ayina umshwayelensi. Bathi nephepha. Ngathi anginayiphepha. Bathi kuzo buya kanjani? Ngathi siza ngoNkulunkulu. Zakuba sibanqaba. Zabiza shebe naseso. Hayi shebe. uNkulunkulu. Awuyena shebe uNkulunkulu. Osheshayo ophuza phezulu. Thatha na shebe sabiza. Wathemusa samusa. Wangalela iphoyisa. Nathi hayi. Khona abantu abaripoti basele imoto. Eliphosa yabo bakhona nabo basele emabhentshini. Bathi imoto elibija ngeqhaza. Bakhona imoto siyithola lapha asemayivile. Kodwa yena iNPL lesitholayo iNUR yasemsaka. Bathi mina hayi ngicela isithathe khona seyibona. Sanga neveli sahamba. Manje akhabu hawu naye ngokushaya hazathi imile egaqweni. Ngathi yona yana. Mase qala ngakhosha. Mana zasekhosha mina. Ngathi qala ngakhosha ngaphumala. Ashona ukuthi ngafika ngayikopa. Yavulela ibhuti. Mangithi lapha hawu naye mazatha phakathi. Mase kubuza. Leli phoyisa lithela imoto. Ngathi ngitshela. Uyithola kanjani le moto? Ngoba ithenga inayo. Bathi noshebe. Fithi iphosa leqaba ebelibili ngobrifini. Uthi hlala nemoto robotini. Njalo uzobona naye bakusodilika abantu abane bazabaleka. Uthi mase mina uthawu. Le moto ngisoye entatha babaleka abantu bona. Bazesha. Uthi wasemfonela iphepha. Manje ngiyasondela le moto inambuthi phakathi. Hawu, labantu babalekela. Hayi sengifonela Manazaretha ngathi mangifika khona enkatolo beliphosa umdumo ngathi sekisithuka ngathi sekimkhulu ngathi yena usifesezu ngempela ngabangudala yabuza iphoyisa yabuza njani ngase ngithola imoto lasehlaba nalilala manasishaba uNkulunkulu chana khona bifayinali ke yokugcina ngawuthi ngiyela uphelele liyahleba leliphosa ngelinye lithi lemoto ayihambe ephawundeni ngoba lo muntu ukhosha kakhulu noNkulunkulu wakhe mayifika ephawundeni bazofika bayifuye ayithose ugobozi nathi bakithi sesiyaphuma sesiphasithi imoto yabe phezulu baphi umuntu ogijima ngamakosi wayifika thina wathi wena imali engideje wathi mina wathi hambe lapha uyosula iqala uthatha imoto kuhambe inkosi iselizini
Lo khulumayo Nkosi ezinomhlaba uayanda wakamzani emthwalume emthonjeni wokuphila phansi kuka ukhokheli uMamsabala nomshumayeli Madlala umfundisi wami ongiphethe umfundisi uMvuko amen Nkosi ngicela ukuzobabaza indaba yakho Nkosi ezinomhlaba eyodwa Nkosi owayenza kithi Nkosi ngonyaka Nkosi kwelockdown Nkosi kungaphunywa singavumelekile Nkosi ukuthi sihlangane endlini yakho yokukhonza kodwa Nkosi ezinomhlaba wasukhuluma nabashumayeli bakho wathi bashumayeli hambani ngigadela abantu bami bangaduki Nkosi amakhosi wase umfundisi Nkosi wezwe lakithi umfundisi uMvuko wase umshumayeli ngaleso sikhathi wase suka Nkosi wase ngene Nkosi ngene imizi nemizi ehambisa izwi lakho sifike Nkosi sihlangane leyo ndawo sikhuluma indaba yakho Nkosi baphenduka abantu Nkosi bakulandele kwathi ngeke ilanga Nkosi ezinomhlaba wasuthi Nkosi ungena kumfundisi wayesethi akanje nakithi emzini ongeyilutho wathi ngibiza umfundisi wathi ayade ngiyacela ngicela ukutshela abazali bakho ukuthi ngicela ukuletha inkonzo lapha ekhaya wayesethi baba mengifika kuwe ngibika lolu daba wayesethi baba ngizalayo isabathi into enkulu kakhulu ngona ngihambe ngiyothenga isitafu ngilamukele ngaso wayesithenga ubaba ngizalayo ayesefika eNazaretha ingcwele abantwana basezumile yayisisho indaba kaShembe kunomakhelane wami angazi noma ukhona yini lapha kodwa kunomakhelane wami Nkosi ezinomhlaba uMamngcobo wayelona eNazaretha Nkosi ngamfika Nkosi ehleli Nkosi ezinomhlaba engine ngodonga ngoba sasiqamile ukufaka itende engine ngodonga ngase ngiphatheka kabuhlungu ngathi uMamngcobo uthulele ngodonga ngase ngiyakuwesha kwengcwele ngase ngimncela ngathi Mamngcobo ngicela ungene ngaphakathi bakuhlalise nokuthi ushiswa yilanga ngoba uShembe wathaba ngakhona sikaphathe amen wayesethi uMamngcobo hayi ungasangithinta manje kanti sawufikile Nkosi ezinomhlaba
Wafikile ngezozo ngiyamdabula lesandla kakhulu lo sesiqalweni ngiza ngidabula lapho. Ngiza nginosizi ngaye. Ungabazi into engafanele ungabazi. Wayese mama ungangithindi nganganaki manje ungangithindi kulo mama usho ukuthini sayisikhumela inkonzo yabiwa inkonzo sayibamba izindaba zasezulwini sakhuluma ngendaba kaShembe yavala inkonzo yathi masivaliwe sahlukana nje sonke sayemakhaya ngeza lapha eThekwini ngahlangana nomakhelwane wami khona ubaba omakhelwane wami lapho usuka bunqube wasengihlangana nawo babunqube sizohlangana naye la eSphingo eThekwini wayese unqube engibiza wayesekhuluma nabo babunqube wayesethi unqube mina wemfana kaMsana konke ngifuna ukuyikhuluma la engiyibonile ngesikhathi sidla kanti nangazi ngitshele mina ngase ngiyangalela ngathi uboneni babunqube wathi ngathi siqede inkonzo yasekuseni ngaphuma ngama egcekeni lakeni ngabuka uthi babunqube ngingalele ngibhekile ngabona uNazilozi ngibhokisa into emnyama nomjiko omhlophe liphezulu kwendikini uthi ngathi mase ngilibonile liphezulu kwendiki uthi kuphelelanga lapho uthi sengibeka inkonzo yasemini uthi ngalibona uNazilozi umsengibethe umjiko obovu liphethe indwangu ebovu lihamba ngena kubo bonke abantu uthandaza ngena kubo bonke abantu baphula ngale ngubo uthi ngangithele ukuthi yini le ngiyibonayo ngamehlami wasefika uNomgcobo ningawapheli isonto kwafika uNomgcobo uthi uNomgcobo mafika kwasemakhosi shame uNkulunkulu impela ngeke siyabe ukubabaza uthi mayifika uNomgcobo kwasemakhosi uthi uNomgcobo kanti noNkulunkulu nimkhonza inhlobo yoNkulunkulu uthi uNomgcobo ngithe ngingeke ngathi ngisuka la usuka ngafika ngalo endlini ngathi ngingeke ebusuku bese ngifika uNazilozi mina benginogula ngakutshela umuntu engathi bengifika kodokotela basodokotela bengishizwe nokugula lokugula bengahlala ngizobulawa uthi ngathi ngingeke ebusuku lafika uNazilozi kade ngiyapha ungafika nini ngikhipha inyanga langidonsa mase ngidonsile ngafika lakhipha umufi mina langilahla kwanda ugiba uthi ngatala uthi basezinomhlaba ngangibiziwe kuthiwa ngihambe Nkosi ngiye kwaHlinzwa uthi mase ngifika kwaHlinzwa kuthiwa ngingene ngaphakathi ngitsheke ngathi ngitsheke base udokotela uhambe ngaya bathi wabeka yapho base udokotela ukufa wathi ngaphakathi kona ukudla namhlanje sibona sasijeke kaZanqama sabiza abayo dokotela bathi sibona bakusindisile Jehova ingcwele hayi abantwana benkosi asinayeke umbabaza noShembe ngisho bangathini umhlaba wonke uyapheza uNkulunkulu ezinhlizweni zethu siyabonga fakazi okuhle siphiwe ayisithi inkosi zibabusisa Nubala yekwanzo isabathi lasemini isihlabelelo esikhulu 20 isishiyagalolunye 129 sizocela unkosana uZungu wasezinhle asolele inkosi Moses. In the Bankulu.